Ka India ba ka Pakistan mentah kira penkrem mai kitir kitup kiman bat kajingkilan met kisipai kisuar halin ba kajingjia hapa halkam dangsien. Bro ar kini giri kira ya kawang kete man gasngi kawe ko ipat. Ka India ka sim ya senjam matang Persia Pakistan halin ba keno ba aje kari berkasian ya kam pentrim handai. Negara Pakistan do ba penpai kiten bahkan pendam setia. Ngini apa ya kajingklan kitir ya lek tma bagi bol sipa yung ini atali giri. Ka India kadon hakadan basa wa kajingdan sipai hak percaya kat bak Pakistan kadon hakadan bakat ar. Ka India kadon kasaulak samson haja sauspa sopungut sipai tiba trikam yang mentah kat bak Pakistan kadon neulak san pusau haja ngut. Kelingsun ka India kadon aja aspa kena itali kat bak Pakistan kadon si haja laispa kena itali kat bak kelingsun ya pom ni fighter aircraft ka India kidon sanspa kalai kat bak Pakistan kadon laispa abu prateli. Ka India kadon do praspa kena itali ki helikopter kat bak Pakistan kadon laispa new pulai itali. Ka India kadon prapu tuli ki helikopter ban hirtma kat bak Pakistan kadon san penyau tuli. Habedai berkitang hirtma ka India kadon saw hajar aspa wai tuli kat bak Pakistan kadon aja nduspa al penyau tuli. Ka India kadon silak saw praja sanspa kena pusau tuli kali lek tma kat bak Pakistan kadon kan nyu aja sanspa kandu tuli. Ka India kadon atli jahat dem lingsun kat ba ka Pakistan kamdon setia. Ka India kadon kat prateli jahat duriau kat ba ka Pakistan kadon prateli. Susu ka India kadon kalai teli jeling hirtma kat ba ka Pakistan kamdon setia. Ka India kadon kinamding bala ban hera do sana haja aspa kilometer kat ba ka Pakistan kadon kinamding bala ban her aja nyospa sanpau kilometer. Kini ki atli kiri kidon do kini kuil bom ki baklan bor ba hadu kata